Erti kemerdekaan secara umumnya merujuk kepada kebebasan daripada penjajahan baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Ia juga bermaksud hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dalam konteks ini, kemerdekaan juga membawa makna kebebasan untuk mengekalkan dan mengembangkan budaya, tradisi dan identiti negara. Sebanyak 15 negara yang merdeka di bulan November. Antigua dan Barbuda 1 November 1981, Republik Dominican 3 November 1978, Panama 3 November 1903, Cambodia 9 November 1953, Angola 11 November 1975, Poland 11 November 1918, Rhodesia 11 November 1965, Latvia 18 November 1918, Morocco 18 November 1955, Lebanon 22 November 1943, Suriname 25 November 1975, Albania 28 November 1912, Mauritania 28 November 1960 dan akhir sekali Barbados 30 November 1967.